Ngadi berai kublai ya mahe SDR Lindo ngan kepadi bagian kongkadak ngan kublai sikha besok menurut punya senam mahakarta buat artenta hari UDP sikha Presiden barang Pak Jengi Pak Met Pak Lindo sisin Ong Met Pak Jublah Senudu Moh Pak Tuklangnya baru hangi Pak hari kerensan Kidan KX MLA Kidan Bun Ruki Next MLA Kiban Pendap Ya Kaying Dorbar Meghalaya Legislative Assembly Namawan Lagu Konstitusi Kebaiknya Kijat Meriu Kehabangi Pertah Don Kiboong Hakabong Don Ru Kiboong Haubong Di compare ko yan naman na po'y hakmat jong EVM ngin yung may hujo usembol jong kabom. Nanong ayus pang umahe HDR. Art ligi egi ba ngan yutu ipi nabar ngan numsyembun kapor. Hakapor bagi trade cup hakasoka haskekek ngafuni yang tuan-wan ngadon sa kamra. Nandala rumah kabla jungi semam mau kiai gina kaneli baro kibate na kiba kuptak mo kiba ngala itu lupa kidai ki nong soyong sudah banyak kenal ba endang lasyong kita kipai ba wei syuk kenrope untuk bantren hakata kapur yang Nakasuki imut banet sa toilet banet sa bar gawe nakan mau tanbit na kuat mahe ipet sa udang basang nafi ngomong ng piru kata dikit-dikit mahal di jemaah ibadah siya mahe itong ini buon ka madu bopay baong siya ulit piru layak baik, walau benkang berbang mendi terong, ngom kepiu bukan lim syak ter. Kata kisno kinom soyong. Nak tak tahu ngom habadon ubadon tegadon. Kadon gigi kermen, kadon galawai, kadon kalentiai. Habamdan de nong ayuso, mdan khamadon de dang ayuso. Lalu lilut. Kabar kenal Isa kumu minister haka official quarter ka quarter yung minister hantai halai ukrat but kipapun yang hau tau lain bandia kendu yu MLA lejong apreng data kecingnya bun beriu kawan kawai kalong kebir khar dah kali kendu kayang haulain tadi banyak kedua sama ka kaya itu ikli mahe ukli kawan nang benta kai ka kaong napang ke kepo nangi nasu tu kadang gagas kupta terter tiu mahe ukli ngangan le kumno ngoban ba pre-examen ya na Kamling Mahewangan eksamen kumdo. Kong hindi si dokter. Mo ngamday dokter na day MLA. Ngamot kini kita yang lain murah kini kinompang. Kari ba SDR Lindo. Henry nganong ipi hata jingong beriu. Gidon lagi jingkwa, gidon lagi jing anut. Tamang gideban puting na. Bahabakwa, kadeban kut hakabakwa. Homdeban perhak. Enda kakwa kekelarha poisa kejakwa. Gidon kita kelongin ke bah Aiban. Jadi kun pencet baik. Kwa ayu jado, dok senang dok le ajuk. Pencet baik kumta. Hasil bagi bang ni kong ada kejing bang diceriak ada tim nongso. Pentet dulu benut.
hasil bahar to lai ba mendin kani bang hasil balai may hisat kaju si kaju ki ong ya ta jado papan hisat kaju I know that way next day haga ski babut ka kemi ga ai da ja khawat ba upuskot basupan hukum ka ni dang la katu ka bangi ba mandala lai si lenter yo mahe yo ba jemino yanaru golong kunta ba kilam nin ban ka babang hadu badala bam si bam ngantuna no kejimbang handai no pi ken mau ye ne gowe kastiet ke jongi ka dongkam ya ke jikala hadin sanpus nem bagi don ya ke jelal ke jong laiful stem la secara dari national party mentar singong ai ba kani gandei kasi bangin renew gin pemai ya kapun sim jong di department di longshwa di jongi di balara ya kene gejala bangin secari mangi di pressmong daladi ya ladi ngin aiwai shu ya ushabi jongi di jongi what aiwai shadapur what aiwai shadeli ya kayeng kasam ke jongi lada ngimpat nan ban secari ai le pai yang sa asam is not yang bakasam leun gua al bajong gejala nagara ono pi haswa pengancong itu dipolok di bawah ban penyesno lalu menengah snapul bak balajit nangka kiri dipolok dari na soyong bak bichel kadon kani kawe ke kentin mabiru di bawah penyesno na kongres na HSPDP syaka UDP na anong UDP tangkat ni ubah pet nangi banlek syawai udai ubah kelap drong klik ubah pet nawai ban syagi udai ubah kelap kebomon tolong ini kelap kebomon tunggu soyong konsensi kumda jelah media ban warna ya ke yufi kebangin lam mangi kejat pendiri kejongi kamdai kejat pendiri kebah omak ban pelik nong elam ngiladat saya mencua ngin saya biang mentah gedak ba sampus namani ai ya biang haglenti jong jingermen kalenti jong jingetli kalenti hakba kirang ba kumuba SDR undang biang ban yalam lengkat bani banyak try kum kowe ka tim gindon tang ke football team ko ba mana ubati wong en football team Bapak Lijit dan striker Pak Eugene bak ke tim lagi ke football team ke babian mula sedang ndai hani ya dan ru bun kiru khoi mo bak tim bak pol teh desap di kerteng teh labian lupa ke combine lang bak football team bak kiru khoi kisin bak khoi gila yo tim ke babian do ban yalam Kemda awai syu syakibai ya ke hok dengan iban sencar daladi ya ladi nak bertai ladi harbom bersubun